Perang Rusia-Ukraina masih terus berlangsung. Konflik antar kedua pihak yang memasuki hampir 1 tahun ini masih cukup sengit, utamanya di wilayah timur dan selatan. Seperti pada rekaman berikut yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 28 Januari 2023. Memperlihatkan aktivitas intelijen distrik militer selatan di zona pertempuran. Salah seorang prajurit Rusia merekam situasi di dalam sebuah bangunan yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia lainnya tampak sedang berjaga dan bersiap bila serangan datang secara tiba-tiba. Sesekali terdengar suara samar tembakan di luar tentara Rusia bermarkas tersebut. Meski begitu, hingga akhir rekaman tidak terjadi aksi penembakan antara militer Rusia dan pasukan Zelensky. Складу близько 124 710 осіб ліквідовано. Танків 3182, бойових броньованих машин 6340, артилерійських систем 2180, РСЗВ 452, засобів ППО 221, літаків 292, гелікоптерів 283, автомобільної техніки та автоцистерн 5001, кораблів та катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1941, крилатих ракет 796, спеціальної техніки 199. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.